Relikvije imaju raznu simboliku kao neki trodimenzionalni spis, to je sredstvo za informisanje koje podseća na neku duhovnost, to jest dovodi se u vezi s tim. Uglavnom ovdje simbolika predstavlja igru kao nešto što nije dobro, moguće s ciljem da se izazove strah. Yu-Gi-Oh! Uvod i zagonetka. Poznati crtani film iz 1996. godine pod nazivom Yu-Gi-Oh! Ili prevedeno sa japanskog na srpski Kralj igara. Sa Yugijem junakom serije predstavlja neke čudne relikvije sa raznom simbolikom, ali sve deluje nekako nerazjašnjeno. Yugi kao dete sastavlja svoju igračku koja je u stvari 1000-godišnja zagonetka. Izgleda kao obrnuta piramida. Tim činom oslobađa duh faraona koji je u crtanom filmu predstavljen kao viši on, kada dođe neka nezgodna situacija. Uz to faraon se zove Atem, zvuči nešto kao Adam, ali poenta da je značenje imena sa nekog starog jezika egipatskog, možda prevedeno u boga kreacije ili to prevedeno nekako na srpski, ili monoteizam, bog i kreacija ili samo kreacija, to jest stvaranje. Situacija postaje nezgodna jer za faraona u prošlosti je trebala da se izgradi džinovska piramida i mukotrpno su je gradili robovi. A kao razlog ne vodim zato što je mali Yugi iz budućnosti sastavio malu piramidu kao igračku, okrenuo je obrnuto i time sve opravdao. Izgleda kao da je napravio vrh za novu piramidu. Meni pravljanje prave piramide izgleda kao gaming ili igrica za nezapošljenje, to jest igranje igrica. Onda na glavi likova crtanog filma može se primetiti nešto kao treće oko, uglavnom kada pristupaju na duhovni svet, svet senki. Sada kako se pojavljuju zajedno taj isti svet nisam baš siguran, ali teorija je da svi na glavi imaju biološki radio, zapravo je i moguća. Zatim njegova omiljena karta za igru je Kuribo, vjerojatno da se oslobodi viška stvari. Uglavnom ga prate napete situacije i konstantna neizvjesna borba. Ključ duše, kao i svim relikvijama, pripisana mu je neka simbolika i veza sa duhovnim značenjem. Iz crtanog filma se može primetiti da liči na krst. Kada uđu u mozak Yugija vide dve sobe, jednu punu sa igračke od malog njega i drugu praznu sa lavirintima od velikog njega, ali uglavnom nekako praznu, zapuštenu, kao neka stara građevina razrušena, kao prostor gdje treba da se prikupi bitno znanje. Oko. U crtanom filmu ovaj element posjeduje Maximilian Pegaz koji prikriva jedno oko, poput pirata koji to rade da ne moraju da se prilagođavaju za mrak i tako reći žrtvuje jedan deo sebe zarad virtualne realnosti. Pored toga može da gleda u karte svog neprijatelja, sad da li simulira svaki potez ili stvarno ima pristup duši protivnika ne mogu da potvrdim, ali svakako borba se odvija na njegovom terenu. To je lik koji se previše fokusira na prošlost jer je izgubio voljenu osobu, želi dosta toga da upamti, to jest kako je predstavljeno u crtanom filmu da zarobi duše ljudi, tako da žrtvuje jedno oko, vjerojatno da ih opsedne njegovom igrom, nešto kao zla inteligencija. Uglavnom prikrije se oko i mozak ne mora da radi dva puta za isto, nešto kao i ta ideja, karakteristika visoka inteligencija. Zove se prsten, ali više liči kao minđuša, nosi se kao ogrlica. Mada je na engleskom minđuša i prsten zvuče slično. Na primjer, minđuše su prevedene kao sluh, prsten, to jest hair ring, deluje kao kompas iz serijala Pirati sa Kariba. Dakle, pokazuje u kom pravcu je ono što najviše želiš. Posjeduje ga Bakura kao istoimeni on iz prošlosti, koji je nekada bio kraljevac. Ukrao sve elemente i oslobodio sile zla i sveta senki. On je možda kao neki osvetnik zbog nepravde iz susednog plemena iz pustinje koje vjerovatno nije egipatsko i veoma bogato. Predstavljen je kao suprotna sila gdje on oslobađa njegova božanstva, a on i njihovo. Ali uglavnom je predstavljen kao dobar lik u vremenu serijala koji se nekako pretvorio u svoju zlu stranu, postane kao glavni negativac, to jest glavna suprotna sila.
nosi neke boje koje podsjećaju na mornarsko odelo i uglavnom tokom borbe podsjeća na neku simboliku smrti i grobnicu. Štap liči kao trozubac, posjeduje ga Marik, čuvar grobnice, verovatno kao neka karakteristika osobe koja poznavajući dosta toga pokušava da komanduje drugima, ali ovdje je to prikazano baš negativno. Po izgledu elementa podsjeća malo na trozubac, da postoji karakter koji je ribolovac i zove se Marko Ribar iz istog crtanog filma. Trozubac je uglavnom predstavljen kao sredstvo za lovljenje ribe, što bi više zvučalo kao lovac na duše. Kod nas postoji slična simbolika, na primjer patrijarh ima neku sličnu relikviju na slici. Ogrlica kao prikazuje budućnost, ali poenta je ovdje da je sećanje predstavljeno kao realnost u zakasneloj realnosti, koja kasni par godina prema verovanju. Vaga predstavljen kao element koji meri dušu da li ima zla u njoj. Težina duše se upoređuje sa težinom pera i onda ako ima zla u duši, osoba biva proterana u kraljevstvo senki. Ali svakako ko upravlja vagom ima moć da odabere trenutak da presudi kad mu odgovara. Onda karakter Seto Kaiba, vlasnik mnogih firmi, to jest korporacije Kaiba, ulazi u gaming biznis i biva upleten u razne nevolje. Nije ni svestan da tu postoje razne mračne sile koje mu stvaraju problem. Ima tu još svega i svačega. Nastavak serijala kao Yu-Gi-Oh! GX ili GX Akademija. Glavni lik je Jaden Yuki, a profesor je Liman Banner, hemičar. Nešto na sličan princip je odrađeno. Profesor Banner, kad umre i postane duh, stalno govori svom mačoru, to jest mačku koji se zove Faraon. I to kada pojede njegov duh u vidu neke svetleće loptice. Govori, Faraone, zašto si mi progutao? Kao da kaže da zašto jedeš to što jedeš i hoće da pronađe razlog. Kod ovakvih informacija mozak može da prepozna sve i svašta, ali sve u svemu to može da se kaže ovako. Ljudi tragajući za večnim životom i pokušavajući da ožive mrtve, pronalaze razne načine da urade to. Ali sama poenta da ovaj trenutak prošao i da ga nema više stvara razočarenje. Dakle, kreativna energija nije nešto što je uglavnom veoma dobro. Najvažniji je stabilni životni ritam, to jest ciklus, koji se ponavlja sporom brzinom, tako da svako umiranje predstavlja samo malu nestabilnost i time stvaramo iluziju beskrajnog istog života.